Iwe at kabong ngani kami medicine lona sa soran. Kami mito to lona Ngunmifel. Lesuralem. Si biotic, men ubol pisiniotic landi dipan. Pemet si biari afala poros fenitan ewe aran nomret. Ewe Ngunmifel an nomrem abal nomrei abal nomren keir mi atua Christ. Ngebadi sikit selane fanson bren met si kaya. Pui ceka tong ara sukula kit sayodik. My God sa go keri domi maraman at kirisu mare dukuren sukobaden tuvich at marau at kochakun. Kayawan fanson kesumutan kebo apini maram ren medom kapas buto memen ubusin suki le depan ana po weweti med le tibom feridam ikere. Kesa yotek lanitan nomu eleven sises. Amen. Iwa ikewe kusina liku afanalda mitam anomlan bukon son sabonongul moro gusin limo ngariangul melimo. Kangangi betek wow ekot gusin ikaru gusin binne awaniti medi amulai da feridan afalafalan ikirai. Kanau gusin anomlan bukusin walu, bukusin tiu. Kalau mi nami Bible ausya macam suki, beriban sebalar yang apa bal kaya ngareng. Kena lusun bukusin medicine, ikau bau sor med au feri kanai iwe alamuta, mi au bal lare kena bukusin. Bukusin walu kabasa iwe li bana buar, ebe ame fingeri John Van usun tipis. Usun pun palusunan kot apung. Eksin tuau eba ame fingerir tipis pun resap lukue. Ye alon sises. Lana kenau kisin wesia alane usunan sises abros ngani non ko ton kaya airanir bui befella senigami. Kebutai soramen lemi guys yai palaya. Ngebe tawa mefi iwe awa lolide pibilito senigen iwe ballan manawan at saulang fanakot siya saulang ngare sisa bueweti ekewo gisin aramet sisa sa weti fanidat iwe na bete bofiskenigit sibe kot saulang mi loliden resap side med our future memete bofiskenir lan manawan at saulang iwe itala para afala ikanai era Ngunmifel afos. Ngunmifel afos. Ren sises abasa ayat ay betau senigami. Para isap tau senigami ewe sawalin lis esap war. Nge non ko ton kaya iwe raikis loli dan raikis virus. Iwe sisi satu senigit cuma met sebeli fermuran. Ye met sisi sekabasa. Ayat ngeni kami pui betul o fenla. Para isap fenla iwe ewe sawalin lis Ngunmifel esap war. Esap sabuela and ministry. Iwe inau cina ya fala ikanai pukitan de coach late soling siapa sang agok sisi semijuan lomret lanai room. People nomlan dedibat, people nomagis medicine. Kalau kau kisina abuer ngene kecil procedures fet talang nga atina to Ngunmifel ewe siwilen, pui nai siwilen on fenifa. Iwe meta uchena Ngunmifel boar, palanan sisa sai rabangas o mala, ton fenifan resedugu, pui ewe tona mana. Eba me finganir artipis, gebu bala me finganir ifa arna pung lan sises libana ira penges ono ira penges. Nga ada ngatin. Ewa kapung. Are puen mi cuma nuak kusi di setan. Ika en mi mucan tabwe setan lano mampu ketukut. Ewa pungun kapung apa ono ira penges. Pa setan alus. Iwe ke ulingat metot
Ngunmifel ebu ferry ika afen ferry di wan sisa satu seni fenifal. Iwe lorkan aku sina basa Ngunmifel ebu wisan amef nguruk eke ulingat metot. Ayawan tipis. Met sokun tipis Ngunmifel ebu apurau sangaruk puen ka erit tipis. Mior ena outchen met sisa sembutan Ngunmifel ebu ar feditan. Peba afala-falangan ikit tipis kit solang ika kit aramas si afer. Ayawan si bawewe ti met kit aramas. Achna basic problem ara achna osuk-osuk liban siya ubutu tore kanai tipis. Siya ubutu lan tipis atam pabutare tipis ke kit siya sopoela era angangan tipis. Ngemet si bekaya seni met sukun tipis sises apro salon ayo bisin. So laika, chofa laika, so lani bisa kina menika. Magal fanidan chietian sop finali sika. Lona kayo bisin si bekaya met na tipis Ngunmifel emutan epoper ngono. Pakabawewe mesiri. Kalau nak sibuk uruan kit aramas, reset tipis, pagitan tipis. Aramas ra obuti ngair chon tipis. Aramas rasa ferit tipis, pagitan ramuchan ferit tipis. Ngaramas rat tipis, pagitan ir tipis, ir chon tipis. Kit siya ubutim lanew sinful nature, manaw misani ikamuchan fa ferit tipis itaidan fanson medicine. Iu emeren kot. Kit chon tipis medicine. Ayawanan kot plan pokrai se pomelo ona wirapengas. Ngaidamo ngachombang aramas rasap atiwa wirapengas. Pomerene kot chon aramas ngai kapasan umus an Christ wirapengas. Tabuta sisa sa kapasa ayat befenda. Pari sa fenda Ngunmifel sa puar. Ngebo aporausa ngani kit usun arstipis me amef ngani kit usun arstipis. Ambiore prau si ba prau sa fanidan sopo-sopon met simutan si bakai usun nan namun kit aramas. Biore man missionary rati nala lane ke fenulan Afrika. Hiwa liberator Elenian missionary yora itin amwani ano Elenian ases iman missionary. Ngeri bara tolong, you akatolo floor, fitipule floor, pakak. Ya asatene yara pole siwak peni, limeti, floor. Ngeko soana ngrara, kesap, au musik, buena floor, mi busin dimanga. Mi busin pakak, ina sun non namun enadenian missioner. Ia cakusun kit sauling. Sa wewengani leni mi bakak. Mi limanga. Siaratin limeti on pusinat stubichat sipelimeti is a limit. Pakit chon tibis meton limanga. Emi awasile ubisin lon bukon rom sapunulungat tuksin ruamulungat kapasa aramas medicine rat tipis rabal osupangan dengan kotu. Wewen aramas medicine kit. Sambalap, indalap, nur, in-laws, medicine ir chon tipis.
Iwe okesen ai dengan ikich pakich si au butu ngaki tron pagtemari ki tron butu ngaki tron pagtemari aramas ratibis pagtan metrafer eto meya arfer atau mekan pakich si au butu ngak sani mutan preferitibis example arawewe ikamo siya saulangala ngaki simi chuan chofana fan court kamo siya nawis lonach moitapel ngi balora court tipis kit siya balfer ebusin to meika pesia ayerani seni atubudi ngsia ayerani bagitan ki chon tipis ngi outchan and Christ mala pesi pekasiwal seni ewe all nature ngani ew minafun para ngen letina na osukosuk an ki charamas and a basic problem a basic tipis pesi sapluku ewan on God. We're not believing in God. Ikamo siya fala tomang rabuta krong ngerasap niku. Ye etibis Ngunmifel awar feridan de pa me ngere kich. Pokich ton tuk for tibis. Ngan Ngunmifel angang e pa me finguruk etibis. Esap tibis in sola, besap tibis in jovana. Nge etibis kasablugu and Christ mela feridon. Ngasab panduku pesises inon ko kasablugu lon kot ye etibis Christ aladang a presenteni ewe chan ngani got pa west anawe mission ngebe war siwulin ngebe wisan abe fingani kich ekwe lusun saulangi ka aramas resomolugu lon and Jesus mela fendat iwe fana tibis apros lona keu ru okse tibisin artisap lugu Christ ye etibis Ngunmifel epo ideidan ran ngepa apro sangaru tore om kobuluku pe ye non ko do alaman amela fendat ngarena sisap lugu lan Jesus iwe kich aramas mingau kich aramas mi burung ngalana chaki sisap mochana tiwa e lifangan got ngerikich ngika poen minon nom lana wewe hina outchen ache afala palikanai Ngunmifel awar ngebo isan fos ngeri ngana nomre ika kapatiwa ika kasabatiwa renach ligulugum mang ewan sisapatiwa an kodawe angangan umumut on we reference Esalamot an Christ mala on we reference a pubula chan fanidat ika pakich sisap lugu ika atiwa e angan sisis inai ewe tibis Ngunmifel awar feridan eba convince nigit peren Christ kaya ni mana ngeranom lugu kawala ni mana ngerenat sisap lugu e angangan amanawan sisis esapalor e kapasais ya ka bufedle ya polenium ka bufedla lonel pagkasatiwa an Christ we angangan asa nakasabalatiwa an Ngunmifel poros ngunuk ideidan fanso benisi e kochana mas rabusin ferry ar borar robotongari dori lang
Rebutongane rich ni God lan pusin bit ramutan fer. Asi bekadalan bukan ipru sa pendudukat sinangol meru beta kapsa. Ami pikana miluku sises. Au ba fendi kami we sapor emen lemi. Ebo ani e leluk mingau o lukum mang po tokkolo seni e we God mi mana. Son sa pendudukat tuk sinangol moalip abala bisa. Yo aluku anau esap kuna fayangawan kapung ngayo sabluku fen kuna fayangawan apung kuna sabluku non God. Fera God we kich si ai king ewe kapung e bawar liwan Christ alewin sebe. Fanor era pungun kapung. Ika ka sabluku Christ ikanai en kafan nonnom lonna pungun kapung mala. Kali outchen an Ngunmifel war. Pwe bakan finsi ni kecui kasi sabluku Christ ewe pungun kapung afento pwen lenium lan et. Ye ayawan kiek ayawan angang Ngunmifel awar fenita. Pwe bakan finsi ni kec ngewa ai tinga ni kec amangerung ni kec usun tipis. Ngasibet cemeni menni tipis. Posisi arwah ngeni tipisin sola, met tipisin wakat, met tipis sokopat mitau sedikit. Met nangan mi belakang aparo sangaruk. Ana tipis ikakasap atiwa Christ. Inara tipis kanom. Ngayay tipis lipan kasap atiwa Christ kam ay seleng ngani Ngunmifel. Iye ewe tipis rapasa tipis ngani Ngunmifel. Ngunmifel aratin fitch on asaman nelukom ngakasemutan atiwa tori wa mel om tipis esamus ngifalenium lan el. Aruan metod Ngunmifel awar fanitan. Epa aparo usangan ikit usunat pung. Pagitan Christ mela fanitat. Abusin fangala inisin faitalang wa presentini ana mission ba accomplish. Pweringan saman ye chai many tibisin aramas medicine. Ngemit out chair. Ngunmifel awar pepa aparo sanganuk om napung ifa om napung liban Christ present ini anawe accomplishment anawe rapenges petan bupula anawe rapenges mela fanitanas tipis ngasaluku ina ewe pung kot apasa ewer ya accept ini ena solen wa luku lon ewa asor ewa atonement ewa ngangan asor afis on the repengs in Christ nga komana power Christ we anna mission ebugita ke ir bi malachla nge pa amana seni artist Gautan, Kitron tipis. Liban siya lugul on melon, may rapengas in Jesus, may we asor on we rapengas. You a Kitron tipis. Koda katul kit, a kit aurat pung, pasan non lon Jesus. Ngewe lunin tipis melon, is up to an fish arch medicine. Lan rom sa panangulo gusto nila nga takapasa rasap sila usin minne God aferi aramas rebo guna bung meren karafen satani usin arabo guna bung ye usin arasap atolanga fan minne God aferi aramas rebo guna bung ren ekot aramas rabusin kutta
epo ifausunan kot epo katorir ngara upung ran pusinar tongen. Esab art good works, esab art very met memoranda. Pusi pesatan le pelisini god pue bele pung fan masan. Esab puna met kot ba acceptin ikasata ren lon lang. Eojek metot kot ba pungu ikaba kit sia luku lonan Christ mela fanidat. Kayachana anayan pamoy da kit ke sia lon lon fel sia luku lon Jesus met pobun priye angangan bung ika righteousness ko tebutongan katol amen late aside endetin katiwa ewasar and Christ amela fanidat. Kaliban Christ eteren saman di buana mela di buana tau seni ek non ke John School iwa present ini anawe case ngani kot katolan pay truthful depeki apa chai abu pura ayo mission accomplished ina betali buana nom ono irapengas agak awaisila an ayo mission ngai kasi sab luku lan a mission a angang Christ a mela fanidat esor bung kubotolong man ewe throne of God pewe chan Christ esopolu en ngayon mi chuan to consider emen chon tibis ngayon chon pagtumarida because yarigu palalat feferet aramas meyet ya tongori torilan pabada to Christ ebumer ikapakarigu palanom feferet mepung maramaset Becek lomutaran Christ mela ono irapas kapu puina wewen lon bukun Malaysia sabun ruk sindreme gabasa isap fakun muten pu bepaitala an ko dimut punuga eman aramas ibuguna pum beren ko ren ek aluk alukun ko the 10 commandments sikakliku ngalaram Allah sursi ek engol alukun ko wewen an Christ mela lomotong now Kenang bata ikakai ki ngakapamanau bakita nom Allah sursi ek aluk we lomotong now at celebrate Easter an Christ mela isalong ngayan Ngunmifel i-check atong adi fast move pera tipis watten tipis ego way golong lon el ikak sap luku lon Jesus esora choice si betolong lon lang esor zero Meligun chan Jesus Meligun ewata abu pulo ono iradas Aisyah sabun unaberane gusin uno am medicine siya usunjuk emen aramas milimangau am verferen pung medicine rau sunjuk makupulen sof bifuk kondimangau Iye gugun kich saulan meren ko sof dimangau siaratin tawasini masok puni ngidimangau tak kapata ko ta acceptin ki chon limangau at sibetolong lan lang isa tao isa balaj
cek metode ke befer ke bau sedeng ini Ngunmifel anak ba perau sangaru ika kesap lugu at Christ mala nggak kesap pal lugu lon Christ ini anak tipis kan nombor nampak dengat met outchanan Ngunmifel war di pun Christ ala leng ewe enletin paraus payan setan ewe pacukul ata esechuan or mana-manan pacukulan mun setan paya fanta mono irapas amut sechuan or mana-manan lanson sa panangon muruk sinadik me parausangan ikij when the one sees much on we reference mela on we reference Satan akuf ewe mu and Satan awes when the one sees mela on we reference God amuntu ewe kian win pagitan Christ mela on we reference Kaliban Christ mela on we reference ewe mun setan kasip asil kod asil ini pesetan esetuan or an manaman pa kuf on we reference ngesap ginacek pemior aramas ir miligu Christ gabi balor ekot resamo lugu Christ ikarai ngeke sia lugu lan Christ fanor ena plan meren God lanom kanon nom after Christ kabawiliti ususun Christ kabemen lapalapan Christ ngay kapo sisap atiwa Christ malapalapan Christ en misiri kich labalapan iyo kich labalapan setan iramoy ka kuf setan manaway rapangas kabagitan si selugu Christ ewe namanam ika labalapan Christ and setan kich mituan tak labalapan ngay fale sopolan el kasap sisap tolong lano manasem iwa ore kapasis manay mat ikapo ka ki yana ka fetarania lan marawanom sole pagitan kich medicine mior yasi befeila ya iwe yakobo novia omna plan ke befeila yara ke befeila ya yakobo novia ren Christ ika ren setan Ekerali kulan Christ usunaya pasa para ususun Christ repun nomran Christ ngekera sab atiwa Christ ika lukulan Christ rafan nonnom lon kabung fidifengan mesera setan rafan church Kefana coach lan manawanach so lengi ka magudugut si age ging setan mituan win fana coach ye me de butongari amwari om eki egin dukulan Christ pagpuchuan ekis egi ngan naman setan mituan or we ka tongani susor ka tapoy met Christ setan amut si age ging setan mituan win lan e maun
nge afan wes mono iratonis. Nge asil malano peyas. Nge aketi melang pukot awu. Iya, sisiap tubuh kairan setan pemicuan orang nama. Fana God sia apa sanga setan apa cakul miau seling ini git ngasi beweweti setan afan kuf. Kakamut ngani setan aku balagis manau seven lan manau iwe awal orang fanso. Iwe Yesu na angkot apungu kit sobleng lan mun criminal court. Yau sun tetari nada mena bu kapung. Ika sa ferit tipis murin kapung. Liwurin kapung atau liwurin tipis. Ngayan kot kapung. Besok kala. Liban siya ferit tipis. Kot awalang and righteousness. Tipis pung murin abafis ewe chacha. Pagitan tipis initiate ye God abal walom at sibubal ekoton pung renan Christ mela fanitach. Ngay ka sisiap atiwa ena pung iwe liurin kapung lesopol. Wewen miyoran kot mud ngenikich ikabus bedongan atiwa Christ sunna. Yemet Ngunmifel ayane fos. Itelaban ay afalafal abasa Ngunmifel afos. Ika en midjuan nom lanna Ngunmifel ay tingan ikich. Pua enat tipis kemidjuan preferi anda sola. Kasamutan dugu lonko lan sises. Kui yemet Ngunmifel akabasa ngoruk kenai. Ika en Esorong pung ko bueta man masana king God because they lugul lan Jesus they were righteousness kasi dongani tolong lan mudlang perencak chan Jesus ka dongani akse lan ngayemet setan abalerin ikich aga Jesus arangan mi bela abalerin ikich kasab nukusi di setan afen kuf ono iratus ngabal kuf ikanai ngabal kuf lesor nabuda court saulang ra iwe yang wase sebo setan abal sotoni lan kani ditin ap ewe all nature ewe melangan muchan preferi tibis bijuana kiswat Iwe ika kami vi besetan afros nganu kenai bekasemu atiwa Christ ye etibis esap mus story amela. Ngika kapan mevi bekasemu uyach mamman god lano ranin fanson kamela kabatiwa sisis perencek tran sisis we kabuemen tonpu. Ngika mijuan Nuway di setan pemicuan particular na mo ikanay paibelay dengan dikit setan akuf araw mo asil naman yan metouch medicine akasin iwa ikanay abusin nombre met Ngunmifel paros ngan lare afalafal pa ikanay Ngunmifel afos disetaw Ngunmifel afos awet tu kere nei kokot merere wajon irapeges feridom me feride pepotor siringom sirige e kapasen feiras no buen eko sofas rawiset tupuri kot ne otora tipen kot ngari arabas iwe ke arabas ra negurugumang ra awatir
Murin ko tatirato nerue eraben Jesus Christ maneji beberewisen fos ngerigich. Siapa rawatara evara yei segon chokokoruk nekekeri Ngunmifel fos esa pachuro reben ebo fos kapas eucia ataparawan esa rabot ipur kisi fan hingga kesetiwa Christ tibisin yugurkuman ngeri ewe jek fajaran kuraban Jesus Christ esap mus wei Jesus esap aren ngasara ketiwan pusidan ko tong an mirit arbewet aferi ewe aren atsbu ngasara sedi erbaba tibis eboye si curang di bawah kergich masih wap ausering ira gergu napsiri kapasen marang neibusin ergergu reran merah wigrabes ruafaju jakan ewe angeri el semuj iga ewe angeri marang semuj si bekeri okan Jesus atsoraba ngegagen me mevi Ngunmifel wisan ebo fiji ne dibom iwe sap poweri jak utasiri ediwa ane dibom ikabugun ngegetto boke kut fayach ikagetto boke bocakadon kabojak arawata efan sori sormet keveri iwe ben perijak kota wajira maswa marawam ngeri feyo chikerai kesabuti utira ideiden mirich meseken mayor botou seri frifan be schedule mega kot kurokun meradin marawari frifan sap neberium nesor yejek mederop feram neberam udah etiwa kapas Ngunmifel afas